دی 16 تونه و ji 24 lêvêkan çêbûye. Li baniyê vî bi xweleka Hesin rojgeranên hawîrdorên welatan dide nîşandan. û meydan heman demê da bi mol û bazar, xaringeh, kafeterya û barên xwe naskiriye. Belê, em digera xwe ya li Berlînê dibin mêvanê mala Serokê Enstitûya Kurdî Fehmî Balayî. Balayî li duhekî ji dayîk bûye. Xandina bilind ya hunerî şêvekarî li Musil bi davî kiriye. û mamostetiya Enstitûya Huner bûye li duhekî û berdewam e li ser xebatên hunera şêvekarî û nivîskariyê. Çendîn pirtûk jî li ser dîroka huner û şêvekarî li Kurdistanê bi tîpên latînî û aramî nivîsandine hene. Di sala 1995 da hatiye Almanya û tevlî xanima xwe û du zaroyan li Berlînê dijît. Me jî çend pirs di derheqê xebata Enstitû û hunerê pirsî. Enstitûya Kurdî kîjan salê hat damezrandin û arman jî damezrandina wê saziyê çi bû? Belê, Enstitûya Kurdî di sala 1994 hate damezrandin. Wekî hemî nethewa ku piraniya roşinbîr hunermend kesên ku siyasetmedar ji ber rewşa herêmî, rewşa siyasî, rewşa civakî û bindestiyê koçber dibin. Ji bo wê jî gelê Kurd nek ser meselekî aborî belkû meselekî azadî, meselekî siyasî, meselekî civakî jêr deselatê wan çar dewletên wek İran û Tirkiye û Sûriya û Iraq ku rewşa wan roj bi roj berevxirabî bû, êdî koçber bûne Ewropa, bi taybet jî piraniya Kurda li Almanya û li bajarê Berlîn ku derdora 65 heta 70,000 Kurd lê dijîn. Pêwîstiyekî gelek hebû ku Enstitûya Kurdî bête damezrandin ku Kurdên her çar parça, roşinbîrên her çar parça, çarçova Enstitûyê da şiyan kar û xebatên xwe pêwînin. Ji bo wê Enstitût hate damezrandin. Di damezrandinê da ve alîkariya piştgiriya Kurdên di Ewropa girt, an jî em bêjin çi alîkariyekî ji dewletên Ewropî ji we re hat dayîn ji ber ku em dizanin gelek saziyên weyên Enstitûya Kurdî hene li Parîsê heye, her wiha ez şaş nebim Brükselê heye, Stockholmê ew xwe di sîstema Ewropî de wekî hûn dizanin ku amskê rişte yan jî di cihê mûlet pêdana fêrayinekî saziyek dema fermî tê teqebûlkirin ji aliyê dewletê ve beşê zênatê heye. Zênatê jî beşê kultûrî heye. Beşê kultûrî li gorî proje, ji gorî çalakiyan ku ev saziye pêk bînît mecbûr e alîkariyê bide. Rastî kesên ku welatparêzên Kurd yên ku dilê wan bû kultûra Kurdî, bû jiyana Kurda, bû mesela Kurdî alîkarî dida û endamên Enstitûtê jî alîkarî dida. Xebatê wê di aliyê sosyal kültürel da bi taybet kultura Kurdan çi ye ji ber ku Kurdê me berî çend salan hatine li vir ji civaka Ewropî re çi qasî dikarin vêya bidin naskirin yan jî ev kulturekî ku ber bî mirinê we diçe lewaz dibe rolekî wê çawa heye tê da ku hûn wêne bêhtir pêş bêxin yan jî em bêjin bidin nasî. Ew xwe sazî bi rastî jî herêkî dîtinê xwe taybet proje taybet hene ji ber ku Enstitût navê fermî Enstitûya Kurdî ji bo lêkolîn û zanistê. Ji bo wê jî ew karên zanistî pitir weke konferans, weke lêkolîn ser kurdologî, weke meselên ziman derketina kuvarên akademî ser wan em dixebitin. Lê dîsan jî ji aliyê kursê ziman me vekirîne. Heftiyê carekê têkelî digel genca kiç û kuran ku li ser pirsgirêkên wan yên sosyal têkeliya me digel 5 unîversîteyên Almanî ku heyvê mehê carekê semînarekî taybet ser meselê sosyolojî yan jî meselê kurdologî yan meselên civaka sivîl yan dîroka Kurdistanê ziman ew tiştê Kurdî em wan bidene naskirin. Yadî jî bizavekî me heye hin tiştê ku em bi Kurdî çêdikeyn ku bi Almanî wergerine Almanî ku ew bibînin. Seradan hatin û çûn heye ew semînarê em çêdikeyn
یا کنفرانس پرانی او کسی کردولوگی آلمانی بیانی ام دعوت کن او جی لسر وی مجاری خو دیتنی خو لیکولینت خو لویر پیش کشت کن و شانی و چنه ین گو آیدی انستی گوهین بیتر کلتورا چند کردی ifade که زمان کردی لسر لیکولین کل سر زمان کردی اتنا چیکرن بله لسر باشن جدا وک پرت گوارا انستا کردی لیکولینه لیکولین هر جاره مجارکی پیش کشت کردن بو نمونه وداوی پر دانستاندن سر رمانا کردی هبو تنابرا برز باب نازی و رمان ویسین کرده رمانا کردی هیا نینه راگهاندنا کردی گله سر وی راستاش بویجی دست پیکار رومانا کردی و حتی تی رحمتی محمد اوزون و رولی رومانا کردی چاویه نزی 10-15 کسی رومانویس دیتنی خواه سر رومانا کردی آن نزمان سر وی کاری دی مسئله دیروکینه شورش کردستانی امتکارین ناواروکا شورش کردستانی کنفرانس آدم بحث کرینه و مثلا اولین وک زردشتی مثلا دیانت زردشتی مثلا آوستای مثلا آوستای کفراسا کی تایبت چیکریه او تشتن آرکولوگ یانجی دیروکا کیون یا شهرستانیت مزوپوتامیا و کردستان نافدا چاوا ام کاریم پارزین چاوا مفایشه ور بگیرین مسئله زمان حتی نه 4 کنفرانس سر زمان چی بونه یعنی ام نخوازین بریار استاندارد که نه زمان کردی بدین لی ام تخوازین چنبی زراوه کی هندک تشتی نزدیک یک چه بکن و که کوه باش در بکن زمانی که کردی پاکش پرسه کمی دی داوی هجبر کو ازم عالی و اینجوریش هم خواستن نکیش باخدن هن راستیشی خوا بی خبات خوا بی خبات وی کو درتکه ولی خودگینن همی کردن اروپا این دروی ولات و هر چهار بیش کردستان و پروژه وی نوحه تشتکی نو دروی نوترها براستی وکه چه سازی حتی نه نکاری خوب گهینه همون کرده یعنی با ریالیتا مایا لیدی سانجی در انستیتوت وکریه هر کسی که لیکولینک روشنبیر بتایبت جدما کنفرانس هم چید کن هر کسی که امکان هبن در وی ایدئولوژی در وی بیرو بارن جدا او گربیتن سمینار خوا مجار خوا پیشکش بکرد پروژه بردست من ها وکی مگوتی او تکلیامت گل زانکوین یان اونیورسیتین آلمانیا پروژه که با گل یکیتیا اروپا کو چند انستین کردی اروپا هر یکی ولاتا کی پروژه کی پیشکش بکرد سر مسئله کردولوژی کو یکیتیا اروپا امکانه آن بداتن و پروژه کی بردوام لسر کورس زمان عمل انستیتوتش بو کسی نو فری کردی دبن مسئله گرامر مسئله هفوکا مسئله فیربونا کردی بخواه کاتشوا فیربی یعنی وقت چند مرحله نه هر مرحله کی جبوان سمینار تینا یانجی کورس هاتینه وکر هون همان دمدا کاری هنری جیت کن و شیوکارم بله تابلوی وجه هنه از بارم این تابلو آنجی چید کن هر وقت شاشنمون گالری کی وجه هیا این تابلو از کارم خواستم پرس بکم کی جان دمی و دست به چکرنا تابلو چکرج بوی و یا وکی هوبی کی بو آنجی او بخواد دست پیکی داده ما از زارو هشتاد خواندنا سرطایی دا جبر تیکلی آمد گل خوزای سروشت کردستانی او ویان یان عشقا رنگا بومد چه بود تیکلی آمد گل سروشتی هلبت من هیدی دست پیکر لی پشتی سالا هفته و نه هفشون دا از چوم پیمانگه هنرین جوان لسر بنگه کی اکادمی من خواندنا خواه هنری داوی کرد سالا 85 جبوه بردوام حتی نه کو او کارو خبات من بیسرکنه از لسر شیوکاری کار دکم دگل ویجی جبرکو براستی نه هد کردستان دا بتایبت مسئله رخنه هنری یان لیکولین سر هنر بشکل که تیوری نینه یعنی اگر هبی گله کیمه جبوه من چند پرتوک یان چند گوتار سر ویجی نویساندن شروعین تابلوها سر دیروکا هنر سر به تایبت جیف پرتوک سر دیروکا هنر شیوکاری کردستان متشکریه به هر دو تیپان به یه لاتینی و یه آرامی و لدزگه سپیرس الدهو که هاتیا چاپ کردن پرتوک جی سر جهان رنگان دست پیک رنگ چاوا چی بویه کی جان رنگ بو باندور رنگ سر مروی سر نتوی سر